أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Hamdi im šučuri čera samo mari gospodare Allahe azza wa jalla stvoritele kataro havaya el kuve mu dvaku se muškarav o stvoriteli ko amen stvorija ko dinu putija je tunka imani ko amaro kalbi mukla hembare blagodati amen dinja salavatim selami čalađi ko maro mangu pejgamberu Muhammedi alihi salatu wassalam lesiri familija ehli bejti leseram Allah wa ashabija. Em sallam šasu ka trudinem peko po životo ki praksata neno Kur'animo suneti kobor komen kaderi džiko jomul qiyameti Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmetullah. Allah eseri izenea, znači amin reslam džiko salam dujeto ajeti. Ajeti kote Allah azza wa jalla kavačeri وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Evo Allah azza wa jalla kate hem verujne na nodova some objavinjum potvrdindoj kaj ta nodova hako ili pa čačipeo dva so tumen i situmen. Hemmaove nanglune kolano duana ne te veruinen. Hemma bikinen mire lafija, baš i diso hari ili pa nešto sojić na vredini ili baš i detektikni cena. Hem samo mandar pano Allah azza wa jalla ne koltumen dar. Wa aminu bima enzeltu pano Allah. Hem veruinen anodova some objavinjum. Mislini pe verujne na odva some objavinjum, mislini pe ko Kur'ani. Lima ma'akum, hem odva so tumen si tumen, tari objava, mislini pe ko soakate. Znači verujne ko Kur'ani, ama hem verujne na odva so tumen si tumen. A so hinedeno? Obedni Israelčani. Te vrati. Znači, verujem ko Kur'an je, verujem ko doa su i situmen tumen. Ama no, Kur'an je doa su me objavim so kerovo, potvrdini od doa su tumen i situmen. Znači, Kur'an je potvrdini od te vrati. Wala tekunu awwala kafirin bih. Ama ove nam glune kolano doa ne te verujem. Znači, pro Allah je hvalja. Verujne na od vas, o me objavim, potvrdim doj od vas u tumeni situmen. Znači, verujem ko Kur'ani, a u Kur'ani potvrdim od vas u tumeni situmen tano te vrati. A maove nam glune ko vam odovana ne te verujne. Maove nam glune, a odova ko vam ne te verujne. Svoje odova kate, maove nam glune, a odova so na ne te verujne. Svoje odova odova. Tačno. Jektavo. Pena je deo tam ili jektavo mišljenja da ne pena anodova znači ko prvo tam o Kur'anu. Znači maove nam gune ko anodova na te verujnen je deo kuma kajtan o Kur'ani. Duita penela o pejgamberi. Maove nam gune anodova su na te verujnen. Anodova su na te verujnen mislim pe o pejgamberi. Hem trito penena ja. Maove nam gune su anodova ne te verujne. Mislim pe anodova ko te vrati. Ma kajetani specifičnost te Kur'ane siri. Je kelafeja bihi, je kelafi bihi anodova obuhvatini trimuća. Kasa stari, maove nam gune kula ne te verujne ko Kur'ani, maove nam gune kula ne te verujne ko pejgamberi, maove nam gune kula na ne te verujnem ko te vrati. Ko te vrati. Hem na ne šubha. Niti pa i sih tilafi makar islamska linija. Ko na verujni, ko pejgamberi, alaihi salam, on na verujni ni ko Kur'ani, ni ko te vrati. A ko na verujni, ko te vrati, na verujni ni ko Kur'ani, ani pa ko pejgamberi.
Pejgamberi sam, tamo haberi che dopo najavimo si nekaj hanno te vrati. Ma che hanno te vrati i nekaj taroavi bai pejgamberi taro ne solo pejgamberluku. Od ezebna kuna verini ko te vrati una verini niko Kur'ani niti pa ko pejgamberi. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. هم ما mire lafia, nu Allahi. Te biknem baš di sohari sovredini. A klasi kavi, kaj lingoro tabiati hine, a kaj avuti te keren. E Allah esere lafia, baš nešto hari ki dunja sovredini, znači odva te biknem. Ma kad te akva bikiba, ja trgovina, Allah esere lafiența, mislini pe kolesere naredbe hem lesere zabrane. Eba Allah puna, ma bikine mire lafia baši hari nešto sovredini, mislini pe ko Allah esere naredbe hem zabrane. Te na biknel pe odoa baši nešto ki dunja hari sovredini. Se avdje neno manuša, penjar dojta no, dan dana se doa černo manuša, baš odisave dunja lučka tepena hajratija, mangena temeninen e Allah esere naredbe hem lesere zabrane. Znači platine hari nešto, emo pa svoje harami, Allah i taraki ovela demek halali. Ama na, nego manuš lajem ti keripe, koliko vas o Allah objavim ja. A meno kad ja savi uloga je objava helela, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ, ako mi je objava ka sledini, sohleja kao vel. Koliko pravo druma im završina Allah je kva eti, فَلَا خَلْفٌ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Ola na ete daran, hem na nema zumite oven, ker gam la fio donesta. Na nete daran, odva sam vilen da vela, na ete toilen dar, solem ko afiret kaji keri, na ete tuš namazumite oven, pa Allah su pal peste ki dunya mukle. Wa iyaya fattakun, pa Allah hem samo mandar dar neko veltumen, ili samo mandar dar. A kvajeti, hem ako i tamo objavimo, ka se vakerjam? Kvajeti. Ka si objavimo? Beni Israil. Ja Beni Israil, evkuru ni'met Allahi alaikum, jala džiko kraj. Hem ako i tamo objavimo, a kva baš o Beni Israilčanja, ki osnova kvajeti a starijem redini sajema mušenke. Pa kogoda gdje je dela neki mito ili pa di so talova sarane ena, ne bili odolea mangin dojte menini Allah esoro kelami esoro lafi, Allah esere propisa. Ili pa kodova nešto te dodajini, ov kuvela ko značaja kalja je tesoro. Ema bikinen mire lafija baš i nešto hari sovredini. Znači, a stari saj manušen. Baš je hari nešto dunja lučko koristo, manuša vidi kena je lajsere propisija, tebi ninen. Allah nema kergam pana, ket kergam lafi, taro Ademi a.s. Taro kova kaš. Ebu ti harami, a čola harami. Kogod od ova gunahi te kerele, ebu ti a čola zabranini, o propistanu isto. Ona na meni ne lape. Kogod te kerele od ova. Vreau de manuša najčesto koristinena tepena kja olakšica ili ajde tepena pošukar lenge opravdanje kada ti kena da je klima mejni, da je kema nušek tari džamija, ko ne samo gunahi, aha demek ki osnova pa je ke diko hođa od ova kerja. I onda od demek automatski o propis ki lende, a lengo šerodu, a meni ne lape. Na kila uloga. Pejgamberi se Wallahi zabranija katarkova kašte halke. Ovo halal. Ama propis isto açilo. Značenje od ovako, Adem a.s. halal har. Kao propis ka meni ne upe. Na. O propis açola, džiko su ljudi. Ko Allah nešto zabranija, ker djale haram je dvajta. Allah hođa, neđenab diklam ljaka te, ker djal buti. Ave najbaro alimi ki dunja tavel. Em te kerele i buti, pro Allah zabrani, ja buti čula zabranini. Na menini pe ništa o hali, isto i tamo ja. Pa te halovame znači.
nastavimo Allah Azza wa Jalla ko saman duduito ajeti ko ti kao kjeri وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Kuma Allah Azza wa Jalla hem mahaminen, ma mešinen o haku ili pa o čačipa ho hajbaje. Hem magaramen o haku ili pa o čačipa istina, a tu menđanen. Ma kad ti si pravilo, na penđari pe istina u čačipa ili pa o haku, pa o manuša. Nego o manuša penđarena pe ko čačipa ili pa istina. Bez obzira, istimen manuša poštena, fino, sama, vela momentija kada iskoristinena piri pozicija, jer te izrazi nama ko narodu, pa garavena o čačipe. Ali o čačipana penđaripe premalo manuša, hema koji ta ne ulaso, ki osnova iskrena. Nego manuša penđarena pe hendikena pe keda. Ko čačipana ko hako keda odva istina ih kloju. Pa kad teo Allah prema ma haminen, ma mešinen, so, istina o čačipa o hako, o kolea sunane odva. Sunane istina, sunane čačipa ili kelafija ho hajka. Pa kad ti si ihtilaf imaš kao islamska alimija, soje odva hamiba ili pa mešiba o čačipe, o kolea sunane odva. To jest, na čačipa ili ho hajba. Kuma Ibn Abbas, akva hamiba ili mešiba, tamo sao kva so manuši sile taro hako, tari istina ka taro o kitabi, pa di kjelo odva so temenini. Wala ta'kulu riba. Mahan, kamo Allah zađe baši kamata. I onda o manuš, di kjela o čačipa, te hamini le sove. Ovaj baje. Ovaj bi tamo džanaja se. Pa Ibn Abbas kuma kva mešiba o čačipa. Na čačipaja značenja kao manuš temenini o kvasu i sile tari istina taro kitabi temenini odova, ti zmenini ne sa. Wala ta'kulu amwalakum bil batil, bejnekum bil batil. Maha neka vrsta romali kojeg neispravno način. Onda me nava gdje pa. Emo pejgamberi počindaka na najbora. I onda di kaj je istina temeninala. Pa kao odova značenja. Ja tmo Ibn Abbas, a minđa na kujne Ibn Abbas. Jek maš kada ashabija kwa neškar penđarđala esoro kitabi. A di same pavačerena džahara, kva hamiba ili mešiba istina. Okolja su na ne istina, ona mamešinen o hrišćanstvo, o jahudijstvo, o hrišćanene jahudijen, islame, mahaminene. Lajtana jahara, lajtana jahara. Hema istina garani. Znači, bal su Allah mahamin, mamešin, istina, okolja su na neodova, onda pla, magaraven istina. Magaraven istina, ki smisla ga to Allah u bratini pelemke, baš o Benu Israelčanja, magaraven o čačipa kaj tamo pejgamberi pomimo, ko tumaro kitabi kaj, ko te vrati. Ne ljuba, ker gam kao pejgamber selam, pomimo andimo, znači, ano te vrati kaj ov kavel. Emun džanje kao pejgamber selam kavel. Čak ima pe Alenesave potomki Ataru Harun alaihi selam, te živinem ki Medina. Se on džaje, pa na bud po angleder, ko piro kitabi kaj kavel jek, pejgamber, kaj ki Medina. Hema alek mu Alenesave potomki Ataru Harun alaihi selam ki Medina te živinem, hema do te aleka džikerene peygambere. Pa mu Allah džikerge, no međutim o vreme Beršana kle, olan ule, dunja nakle. Ama vilelen gere ko?
o potomkia lengere nasljednike. Pa kada ovale, Allah mu pejgamberi alaihi salatu wassalam. Ama su desini pet. No Allahi, felemma ja'ehum ma arafu keferu bihi. Acum, kada alolenge odova son jangle, penjarce odova, mislim kao je pejgamberi, tega ni Allah kufr kerge. Tega ni on kufr kerge. Čak on diči salile, am valta alo pejgamberi, ne li černa si nekavni diskusija na penca i muslimanenca, uopšteno am valta alo pejgamberi, manušenca, kola je neki fitra. Kad je kent men, kavel manuš, ma ti dalo manuš, ama ona hine lenda, oni ringepe. Wa entum ta'lemun, a tu men janen, a kaita ni butijek najgore sošaj manuše se teore. O manuš janela, ana mangela, koja je tamo budbalo problem. O manuš kad na janel palem jane, i sile di samo opravdanje, ama kad janel hem na mangela, odvaj tamo već ebten budbalo problematika. Ema kava on so čerđe, o entum ta'lemun, a tu men odva janen, taj tamo vičini pe kufr inadin. Kufr katalo inatluko. A inati lengolo ine so dova manuš so alo. Ca se on jangle, în bușul care le penjarge. Și acolo Allah e cu Curan, cum pe tu men jangle, ne bușul care ne goli so janen, tu mare chamen. Abo inati hine, che da o alo, do vreche alo, so akana. E akana pua dușmanul ko jiko sunedi. So una hine lenda. Ona inelenda. Pa Allah čerđe kufr kataro inati. Kufr inati na utano je kataro najgore, najpare vrste kufre se. O manuš džanela, a na mangela tebe luini. Naj sad ko manuš koliko li pese kataro najbare zulumije i nepravde, tega ni čerelo. Nastavino Allah azza ko sarandu trito ajeti, em kao čeređare, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. O namazi, inače ga te ko prevod bešelo namazi gldine, kerene. Amen kad ga mi ne lafiti početka ki suratul Beqara, akva وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. Na ne klanjeno namazi. Klanjeno namazi džava glagol salju. Jer sad Allah ko hadise pegame. Sallu kema ra'aytumuni usalli. Klanjine na djersa su tikhen mantar. Ama aqimu salat, tamo nešto je aver. Tu uspostavino namazi. A kad ga mafio dolestar ki početka, ako nam biste djen, tu uspostavino namazi, načinite klanjinene, a jarsar su valani. Jarsar su i tamo propišimo neki. No Allahi uspostavinen ili klanjineno namazi, delo zekati, hem čeren ruku okolencar kola ruku čeren. Kad interesno buti, amin, šta kalista kad čera je duj dersija, ti se amen bud propisija taro namazi mi avera buča, interesno buti, so Allahi koje kajeti, faktički duj putja ponovini je kisto buti. U aqimu salat, tamo so, tu spostavljeno namazi, a o namazi kad uspostavljeno insani značini so. Te čerelem ruku, ama ko kraja palem hoa, warkeu me'arake. Hem ruku čeren okolenca kola ruku čeren. Ma pe sebe pi kaj on planinge, ama inelen namazi bizo ruku. Kolengoro namazi na ine ruku. Odre su Allah je kuma, klaninen namazi, den zekati, hem čeren ruku okolenca kola ruku čeren. Hem diken pao su Allah naredini, baš u Benu Israilu. Te veruinen, anodova so o Allah objavin ga, potvrdin doj, odova so on već sinenen. Znači u Kur'an, koja potvrdini, lengolo te vrati. Jekbuti, dujto, palo so Allah, naredini lenge, te namešinen, istina, okolea so istina na ne, a ono dva bušu karđanen, naredini lenge o Allahi, pokorna te ove, u ibadeti ka Allah je sazavuđeni.
Pa i sjamen ko prvo than naredba, baš o imani, tebe li ne, so ki osnova je manuše se navredini ništa talo ibadeti bizo imani. Pa je tam osnovo, temelj. Dujto i sjamen zabrana, znači prvo Allah naredba ima nesi, dujto Allah zabrana, te mešinen e istina okolja su na neistina. Em trito i sjamen palem naredba, to velpe pokorno e Allah je sazaođe. Ko kava je ti sjami neki šareti, odvajtano, kaj o kjafirija, o nevernikija, a čerđam lafija kalestar pa naki početka, kaj tano nevernikija obavezna, ko praktično delo taro šerijat. O šerijati ta nenle kaj, ki praksa, kot han. Ema čerđam, i neka te pojivljam nešto, dalje o neverniku o kjafiri, kao vel kaznimo, ko sudnjo divejan do Allah ket kavel, sebe pio doa, so naklanija, zekatina dija, ramazanina postija. Pa čerđam, kaj si deo taro alimija, koja je ta neko mišljenje, kolava čerena, kaj o nevernikija, uzalo doa, so ki dunja, najnele nimani, naveruje ko Allah, ovdje ta nije kazna. Ama je dujto kazna je ta ni da so na ange o praktično deo kata o šerijatija odova, kao ven plus ekstra kazni me ka Allah, baš u ibadeti kola ki dunja na čerđe. Im navedine na pe bud kuranska ajetija. I suratul Begine i situ na kuranska ajetija. I si ajetija dinjam dosta kula. Ama, hem lijek, karo alime ta nekva mišljenja. Dobro. Waqimu salate wa atu zakat. Wallahi propišija so. O namazi sa rahmetije manušem je ne. Sojo sebe. Tebi o manuša tarijagi džehenneme siri spasinenpe. Hem tebi prekalo namazi o manuša ko so polo kodruno, a venči ko dženneti. Pa je tamo rahmeti taro Allah. So se o Allahi propišine manuše se o namazi. Hem ko kraja kad se o namazi vana. E Allah je sile amengi. Pa amengi su same prekalo namazi. So, najloko drumu ta veći kod dženeta te spasenje tu tarijagi džehene mesiri. Pa u Allah je čovjek lafta o namazi, propišine o namazi. Sar obavezno, koja mora, mislim kao farz, hem na fila dobrovoljno, ne ko suneti. Tebi sose, o manuša ven le pobari mogućnosti, a ven popaše, jer je gospodare se. Ama kad te bitno je te džanovi. E čova pelafi tarakla namazija koja Allah propisija, bilo da to farzi ili na fila, ne bi, bitno je te džana. Kaj saodoa so važini baš o farz, odnosini pehem baši na fila. Na nerazlika. Caro koja me navdijame, di si razlik? Na fila, suneti. Dobro, sigate kak je ramadu, ađan. Nakma, bolje ma nisar. Bolje ma nisar, ma korkori tuče samo džunahenki mente čije. Ili čer, ko propišimo način cara vodova, ili ma čerić, pohaje i tuče kao vod. Pa pokratko ka pomina samo savitanje razlika, već pohari kad ti se ne propisatalo namazina, ti samo gerte na kao. Ka pomina savitanje razlika maškaro farseme na fila, iako i ta ne but buča penđarde, ama je ki usputno ko kratko, je modoljao teka čuapa, inčeva utala na verku koka nastavina. Ali duni razlika maškaro farz namazi, hem e na fila, tanijaka je. O farz namazi tano propisimo e pegambere se alihi selam ko havaja. A o sunetija ta ne propisime sar savera propisija ki dunja. O farzi propisimo hem naredimo ki havaja. Judja, nebesko sfera. A za razlika je na fila ili pa sunetio, tamo sar saja vera propisja su Allah naredija ili pa zabranija, 20 pe hidunja. Ma kad te bitno buti, kad kerela pela fitara, kava objavim moj pegambere so namazi ki havaj, penđar dodova,
kirat taro Israhe Miraj, tamam. Kad ti si je ubeđenje ili pa je verovanje ko manuša son pačanje ili veruinem, kad je pejgambere sali selam u ajeti alo direktno kataro Allah da što čeli bo namaz. Kad te buti bitno te pomina, kad je pejgambere sali selam nijek ajeti, su isi ko Kur'ani, na alo direktno objavimo taro Allah direktno ko pejgamberi. Saulu ade sinja pesana. Prekalo meleko od Džibrili. Ovino Allah svoje objava nela kad se pejgamberi sali selam. Znači, ako je to ono bitno težana, onda je ta njektari taro definicije Kur'an esere. Ovtano mu'điza, uva mu'đize, objavimo kad taro Allahi prekalo meleko od Džibrili. Džiko pejgamberi. Je to definicije Kur'an esere i tajno. Buti bitno manuš težana, znači nije kajeti, da je ne direktno vakjer doje pejgamberi se taro Allah. Nego da je ne sa prekalo o meleko o Džibrili. Znači, na ne nije kajeti koje pejgambere salo, niko suno, niti pa direktno kerim doje lafi Allahe azza wa jalla. Sad to znači, to vam je jasno, prekalo meleko Džibrili. Duj to razlika maškaro farze e nafila, zabrani moje manušese, te činavi o farzi, osim ako i sine disalo zoralo šerijatsko opravdanje. Planino namazi, farzi, zabranimo bilo so se te činavem te prekidine. Dok ko suneti od lajtano hari, ova čina i baj namazestoro poelastično. Znači, bud pokovlo, za razlika taro farzi. Hudjanko namazi. To osim ako i si da je zoralo šerijatsko opravdimo razlog baš od ova. Zašto si darili, nažrao, pitanje, meriba, džidi, ovo je ništo ne veze. Ali manuš dok planimo suneti, gledaj hari poelastično. Naprimjer, rumni klanini suneti. Rum nađemo svoj planini, vikima, rum nije, ovo je ništa. Rum nije, ništa. Otrito puti, rum nije, ovo je nije habir. Stoga, kad činame namazina. Baš ona fili? Ovo je. Ovo je kad činame. Dobro, kad te zavisini kasa ja živi sanjima. Zavisini sa obrani sila. A koji džanala kaj je rom, znači problemaš je navela odmah. Ovo je. Znači, Nikola pe kod ova, znači kasa ja živi. Ali, ki suština je, a kaj je ta ne razlika? So farzima je toliko ne samo opravdimo razlog. Znači, ali i garama, znači ojenke opravdimo razlog baš u fazi, a dovako su ne titanari poelastični. Trito razlika, koja čavi komu kjela u farzi, ovtano ko gjunahi, ovtano ko harami, a koja čavi o suneti, ta ne gjunahi. Šta to razlika? O farzija i ta ne ograničime, sileno ograničimo broj, a ona file na neredno domo. Prava ona ušla i na fila duj, i ko šeru duj šeteđa. Za razlika taro farzi, znači tja bio akšan te kajme pažrikati. Sile propišimo broj kozoma na tekere. Pa što razlika, o farz namazi tano pošukar ki džamija, za razlika tari na fila ili pa taro dobrom suneti koja je tamo pošukar čere. Enko do ja smisla vela Allah je pejgamberi so makeren tumare kera kaburije ili grobije. I smisla, na tena za postavini pe, ne se pe povredno i manuše se pobaro se vafi silio sunetija čere, a farzija čajno opet. Što to razlika? O farz i sile pirograničimo vreme. Za razlika taro dobrovoljne na fila, ona ne ograničime, osim disane. Džike disi, manuše, disi zabrane, na normalno šte koja nije osimo fazi. Čera lafi na fila, nelike duštela im perelo kam, kula zabranime vreme, nelike tamo kam komaška, tega je znači na ne na file. Osim ako manuška spinga je fazela, je to nešto je. Ali,
uopšteno o farzi sile pirograničimo vakti za razlika tali na fila. Tato razlika na fila ili pa dobro namazi kod drumo kecijan ne morate ovel kaldimi prema li kibla. Za razlika talo farzi moramo muštea čo, talo vrdati i klole. Kibla te rodol prema late tih diramo. Za razlika talo na fila. Ovtoto razlika. Ko farz namazi o manu šajte menini pironijeti. A ki na fila od oana štite kerala. Например, o manuš klanini o farzi. Ama i sile vakti, nigdje na sigari, i sile pravo, hemšaj. O farzi nijetite kerel, o sunetite kladinem. Ili pa, na primjer, agar. A o manuški džamija, niko na ne. Kuđa u vremenu. U kujinu i kameti, kuđa ko farzi klanini. Ko momenti do kov klanini, šunela lelo imam je džematea. I ne avrijal teham. Kod ova momenti, o manuš sile pravo temenini pironijeti taro farzi ko suneti. A našti menini oma, co se kaklanini ko džemati, po bari nagrada ne. A na nele pravo taro suneti temino nijeti kaj. Naprimjer, kuđa o manuš ko farzi kćere klanina sabah i sabra. Ajde ga klajnavo o suneti. Ama dok kuđa ko suneti više osjetini umor na šti. Najleta kad mađenso nekola ko farzi se me na šti više klanina. Na šti je gjas. Znači on jeti šajte mini pe uprav na tele, a na štin od telal na uprem. Nja to razlika. Na fila ino dobrovoljno namazi koja čavi, na iklola katar okvir islamesoro ta rodini. Bizo ihtilafi maškar ko islamska dinija. Za razlika taro farz, kojeg delu ta učenjakija, ko čavi o farzi, a čavi o islami. A čola to vel muslimani. A ko sao islamska dinija i tane na njih ihtilafi kojeg mišljenje, kaj savko so farzijačka gjajtano paro günahčari. Paro günahčari. To je to nešto najkorno teva kerikama, kojeg delu tava linija oftano i pilota rodini. Dešto razlika na štaro farzi me na fila. Na fila u potpunini o farz, a o farzi našti u potpunini tebherev na fila. Znači na fila šajtalo kod hane farze sirineli, ako manuš najne dovoljno farze ili naklanjao farzija sarvalanja i sile na file sunetija, kana domestini bilo. Eto on tolo rahmeti Allah i svaza. A isto ako naklanja farzi? Ko naklanja sarvalanja. Ko naklanja. Ali čera si gacite naka. Znači ako naklanja sarvalanja, ona fine su nadomestinena, perenu, potpuninena, ne se ne farzi. Dešu je to razlika. O qiyam, bešiva ko pre, oftano o rukn ko farz. Bizoleste o namazi na ne validno. Ako normalno, ako imam še na ne šerijatsko razlog. Dok kina fila na. Kina fila manuš, kina fila šaj beši, to je šaj, ja, govor da car gotirani. A o farzi mora o manuško prete uštelu. Mana te bud halove pučena kao kućiva, dali šajte kaj navki dram. Ano kamioni, bilo kaj, bešindoj, na. Moramo mušte ih klov, ko kijamite, a čo namaziti puno. Osim penalape, kipu, osim znači ako je manuše i sile dar, kaj nešto šajte oveliko, ne same izuzetna i specijalna kolabučama, ki osnovo manuš naštio farste planini bešindoj. Bilo ki stolica, bilo ano vrda, za razlika tari na fila i na fila šajer te planini pečak,
Samo su manuš klanindoj enafila bešindoj i sile je kvaše nagrada. Naprimjer, hem ako šajte klanine, fino čak odvačak što više nekad možete praktikujati kva suneti. Kod tam bešindoj, znači telete naučtele enafila te klaninu, iako i sile je kvaše nagrada baš od ovoga. Dešu tri to razlika, baš kar ofazem enafila. Na neispravnem kabulje enafila taro robokova našela. Odbegli rob, ne? Ema kvala neko salim, ja već ko hambeli. A baš u farzi, hate naše, hate kova, to morate klen. Jer baš u farzi na renke nika sili dozvolu. A baš i na fila morate rode izuni. Jer odvajtano vakti katar tiro patroni. Tu leale soro hako. Jer odvajtano dobro, mora restar so. Dozvolate magi. A baš u farzi, ovako, nešto ja ver. Dešu šta to razlika? Ki na fila, ili kod dobro namazi, da nam dozvolimo ovo manuš, te del selami samo ki ekstrana. Samo znači ki desni. Dok ko farzi, ko sodu. Mada ispravno je tamo, o manuš čak hem ko farzi ke bi del selami ki ekstrana, samo svaka tepma, jer nam pare ko pegamberi resoro suneti, kao pegamberi sam destili praksa, najčesto sine, selamite hem desno, hem levo, ko sodi strani. Ali kad bi manuš dal selami samo ke ekstrana, on završim ja piro namazi. Hem kad ja već ko selami, o selami šajte del pe koštar načinje. Anguno način sad dal po selami, Assalamu alaikum wa rahmetullah. Assalamu alaikum wa rahmetullah. Hem ki desno, hem ki levo. Ema kva najbudu pegambera gerkerija. Duj to način sad dala po selami. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. U sobi strani. Trito način, Assalamu alaikum wa rahmetullah, Assalamu alaikum. Znači, ki desno strana, wa rahmetullah, a katar samo Assalamu alaikum. Co se pomina kaže? Ja pera nekad ki situacija, manuša kola i ta neko nisa ojaver mišljenje. Da manušte maver, pa kašte me klanju, na nešu karaš pali kad panina. Znači, islami ne samo od ova su amenđana. Islami tamo, pobuglo tamo od ova. Em štar to način samo selami delate, ko manuš ko bleste ti knegla svoja tirini po široki strana, Assalamu alaikum. Štar način. Pa manuš šajka perel. Šajka perel ki situacija, znači, neko ađar planini, preferirinja ka vas stavije, eke te džar. Dešu pan što razlika. Ko suneti ki na filanane nije zani ni kameti, za razlika taro farzi, i sija heme zani ni kameti. S tim so kad bio manuš, em ko farzi, ne bi u kujini, ni u ezani, ni u kameti, namazi tamo ispravno. Pa je fino znači te džanako, ja često desini pe neko nekad habini pe namjerno kuća ko farzi. I onda ona uša bunijena pe, pa palim planinena, ponovinena namazi. Na ne potreba, o namazi tano koji sad ko slučaj ispravno. Ali fino i to ono što praktikuj nemoj zanimljiv kamen. Dešu šok to razlika. E na filo manuš na ne borčite čerevla, emperela olestar e dužnost, kada je tamo kod drumo, kada je tamo na svalo, na ne borđi, na ne obavezno. Ama u farzi, lesiri dužnost, nisam naperela, osim kad kamerela. Čak jem tega je nešto i si, manuš kad kamerela to nakopirao mezari namazi kakera. Ama u farzi, manuš hem kad musafiri. Hem kad na svalu, hem sad gotirane, manuš mora znači te planine.
Дешептато разлика. Само фазија и силен зикр пало со завршинен, докато ово сунетија на не. Осим ди саве. Саве сунетија пало со завршин и силен зикр пало песна. Коша е порачерјаник. Значи си сунети, да не буто, ди саве, аба е крена. Сави нафила, саво добро намази, саво сунети и сила зикр пало со и завршин. Овитр. Овитр. Пало со завршини пе, со ачери. Субханел Меликил Кудус. Трindroma. Aitano suneti. Palo со манушо овитр планини трindroma, пропишимо итано со аква зикр. Хеми сјабен панаик намази. Пало со завршини пе, ти силе зикр. Истихара намаз. Со кило припали истихара. Дуа. Ај дуа е тани со зикр. Ама ки основа само фарзија и силен, значи зикр, пало сум завршинен, док ки основа на филена, осим ди саве, царство си, например, овитр, истихара намаз. Истихара намаз тани со, ки до мануштамо ко дуј годжа, силе дуј изборјам го песте, наđам сад течеро. Плани някаква, ки до Аллах е молим те лочарите, да од вас оси хајри, одај тани истихара намаз. Дешо тото разлика. Дозволимо е на фила те кланини пе Андреа ни Кјаба, а у фарзина. Поетано мишљење само којек дел катаро алинија. Исправно и тано, кај шајхмо фарзи Андре ки Кјаба те кланини. Е романуша влјале Кјаба, ке дирини пе премали Кјаба. Она е ни пе премало цехо Кјаба. Остари само јек дел лата. Пајма Андре ке динан, исто доа со стареа вријала, стареа хем Андре, да. Али ко не саве алимија и тамо значи ке тан исто разлика. Ола керена ке разлика. Дешењато разлика. О фарз намази, ко дисаве учењакија, хем шукар бројудова, тано обавезно морате планини пе ки џамија, ко џемати, за разликата ро сунетија. Бишто разлика, о фарзија дозволимо мануш те спојни, за разликата ро сунети. Што спојно сунетија. Бишто е то разлика, о фарзија и силен побари награда, таро сунетија. Бишто дојто разлика, ки на фила ке да нешто укуинеа, и си тут право, од вас укуинјантар Аллах те родем те манге. Например, планинеа на фила, сунети, добро намази, ем пелоту ке ајети катаро дженети. Си тут право те на чове, ем таро Аллах е од дженети те роде. Але ако ајети ко те помини пе нешто таро дженеми, и си тут право те на чове, те роде заштита таро Аллах, таро дова. Док ко фарзија кава нашти течери. Фарзи нашти. Со пегамеја селам ко фарзи дова на черджа, него ко сунети. На те пут битни. Значи, дона не са оđemat лие баш од гласо мај валян. Ке ду куинава ко намази тамо не 13 тари суретул Бекара. Мава керена амин, субхана. Пут ја каде си. Баш му со валитро на гате, хајре се на не ати. Бишу трито разлика. Дозволимо е манушесе, те кланини и на фила, пало мануш квајтано години малолетно, за разликата ро фарзи. Ма квајтано кој дел ката учењаќа кванишне. Ки основајтано исправно манушен дозволимо, те кланини хево фарзи пало манушкова на неко дини со пунолетно. Сејне асхаби, кој не ле втајли овто беж, е манушен предводија
se ve piso, kaj najbuta u Kur'ani džanila. Pa neko diklale sa doklanini pučar djolajnele se la džudnet hana. Pa la kerke, kim tumare kari ase da je džuba puna. Ove, pa kada kjere se penula, nikad pošu žetija komu životo na to bitu. Ali predvodjeva nušen, farz namazi, znači, eftao v tu pešinu, ashabine. Predvodjeva nušen sebe piso, kaj džanglan najbutaro Kur'an. Pa je to na osnovu, ko džanel najbut Kur'an, ovi si najbari prednostan glavtikel. Ako primeti njena na te, na nebitno kozom berši sjame naš karamete. Oberšat tamam čelenu Boga džanela keda po Kur'ani nam isna. Onda naneso tekova, onda li keda pe oberšat, da je tam nešto ja vedam. Aki osnova, maro hali, stari tamo, često desini pala i tu putinamen, ale na pala, kula, mašala šajbem, a fizijala to ven. Ama știu, n-are maro. Mechiclo. Care je debiu aia triciclova, kad krela pe la fita, ovaj to ima predvodiba. Bilo ko to, alo, ja najmanuše, krela arapski la fi, pa optanu preći, a mi artiklo. Aj tamo pravi. Bišu šta to razlika. Dozvoli moje manuše se, koja klanino suneti, tamam? Te klanini, te pandel pe balo okoa so klanini o farzi. A okoa so klanini o farzi, da ne dozvolimo te pandel pe balo okoa so klanini o suneti. A pa je tamo pale je taro mišljenja kojeg deo taro alinija. Ama plan pe ispravno i tamo kao manušajte predvodinje i kjavere. Alam ki džami. Neko klanino suneti. Dar je kindija. Kuna planingano farzi. Dar podne namazi. Ka pandetu ka klanine manušeja koja klanino suneti. Tamam, a tu klanino farzi. Isto ajal da manuš koja klanino farzi. Je kjavere šajte predvodinje. Je palo je keste šaj. Te klanine, na ne nisam problem. Kad te kada čuvak, inače razlike si dosta. Ektaro razlike da je interesno kova dinguma gudi su ličkom opani. Pa ektaro razlike da maš karo farzeme na fila, so manuš do klanine na fila šaj. Klanine teravija u Ramadani ali gevolake. Šu kilonu mu tak panje. Ko farzina. Je deo tamo, a ime je tamo kakva mišljenja. Međutim, ispravno je tamo kaj na nedozvolimo, znači niti kod dobro namazija, znači ono te vas deli bilo sokomu ne vidite čija. Pa nastavimo Allah azza wa jalla wa atimu salate wa atu zekat. Panim so. O namazi uspostavljene, emo zekat ide. Amen, kergam inšallah fitaro namazi ki početka tari surema kergam, kaj tamo iqametu sala, o manušte uspostavili o namazi, to jest o le sarvalani te planini la bihar sarvalani. Pa kaj tala je sera je izenea ka čova,